mugubwe neza mwese abadahwema kutwereka yuko mudukurikirana tanu kwa tanu ndetse n'abafashe urugendo rwo kureba amavideo yacu ndetse n'ababumva update za Taratibu World. Uyu munsi rero tugiye kubageza iyihe nkuru. Ngende Emmanuel Karama kuri Taratibu World, ariko mbere yuko dutangira inkuru twabanza tukamenya ngo sida ni iki. Sida mu gifaransa ni ijambo rihinnye nyine rivuga ngo syndrome d'immunodeficience acquise. Ni indwara iterwa n'agakoko kitwa VIH, cyo bita virus d'immunodeficience immune. Iyo umuntu yanduye VIH, ako gakoko kagenda kagabanya imbaraga z'umubiri mu gukwirakwira indwara, bigatuma umuntu ashobora kwibasirwa n'indwara zisanzwe zoroheje cyane nk'inkorora, ibicurane n'utundi turwara duto cyane, ariko zikamushobora cyane. Iyo VIH igeze ku rwego rwo hejuru rudafashijwe n'imiti, nibwo bita ko umuntu afite sida. Bivuze ko ubwirinzi bw'umubiri bwasenyutse cyane, byo bakunze kwitanga abasirikare. VIH niyo virusi itera indwara ya sida n'urwego rwa nyuma rw'iryo ndwara. Nta muti kugeza ubu bari bagaragaza uvura VIH sida burundu, ariko hari imiti igabanya ubukana, ariyo bita ARVs, ifasha umuntu wanduye kubaho imyaka myinshi kandi ameze neza. Ushobora kwibaza rero ati inkuru itumye mbanza kukubwira sida cyangwa se VIH niki? Ni inkuru iri kubica bigacika ku mbuga nkoranyambaga ndetse no mu binyamakuru bitandukanye, aho umugore w'imyaka 32 bivuga ko yakize virusi itera sida, ariyo yayindi nayo mbasobanuye bita VIH. Igeragezwa risha ry'ubuvuzi ryakorewe muri Afurika y'Epfo ryagaragaje ibisubizo bidasanzwe, aho umugore w'imyaka 32 yakize virusi itera sida burundu. Amakuru y'uko umugore witwa Anele yanduye virusi itera sida yayamenye muri Gicurasi 2016 ubwo yabwirwaga n'abaganga bo mu kigo cy'ubushakashatsi cyo mu gace ka Umulazi mu ntara ya KwaZulu Natal ko ibisubizo byagaragaje ko yanduye virusi itera sida. Mu buhamya bwe, Anele yavuze ko akimenya ko yanduye sida yumvise ari nk'aho isi imurangiriyeho. Avuga ko ubwo yari imbere ya IAS yabereye i Kigali muri Nyakanga 2025, atifuzaga ko amazina ye yose atangazwa kubera ibikomere bya kato birangwa mu gace ka Umulazi ku bantu bayanduye. Ati nararize cyane icyo gihe mbimenya, nari mfite imyaka 23 gusa, uwo munsi sinari meze neza na gato. Muri 2022 nibwo hatangiye igeragezwa ry'ubuvuzi ryitabiriwe n'abagore 20 barimo na Anele, bari bamaze imyaka igera kuri 7 bafata imiti igabanya ubukana bw'agakoko gatera sida. Umwarimu muri Ragon Institute ya Mass General Brigham, MIT na Harvard, Christa Dong, yavuze ko byakorwaga mu buryo bwo kwifashisha umuti wa Vestolimod bagamije gushaka virusi aho yihishe mu mubiri bakayica. Ati virusi ya sida iba yihishe. Uburyo twifashishaga bwari ubwo bita kick and kill, bwo gukuramo virusi no kuyica. Mu gihe cy'ibyumweru 20 abitabiriye igeragezwa bahawe Vestolimod 2 mu cyumweru. Ku munsi wa 35 basabwa guhagarika gufata imiti igabanya ubukana bwa virusi. Ariko hashize umwaka umwe, abagore 13 bongeye kugaragaraho iyi virusi basubira ku miti. Mu bagore 4 bari basigaye mu cyiciro cy'uburwayi butagaragara ku musozo w'igeragezwa, umwe yaje kugaragarwaho na virusi, 2 bahitamo gusubira ku miti. Hasigara Anele umaze imyaka irenga 2 ahagaritse imiti kandi nta virusi ikigaragara mu mubiri we. Ibyavuye mu igerageza ryakorewe Umulazi, aho ahantu bita Umulazi muri Nyakanga 2025 byatangajwe mu kinyamakuru The Lancet, byerekanye ko abantu 10 ku isi bafatwa
nk'abakize virusi itera sida burundu. Ubushakashatsi bwagaragaje ko amageragezwa hafi yose yakorewe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu gihe 37% by'abantu bangana na miliyoni 40.8 bafite virusi itera sida bari muri Afurika, nyamara imiterere y'imibiri y'abaturage itandukanye cyane. Professor Dong asobanura ko abagore bageze 53% by'abandura virusi ya sida ku isi, ariko abitabira igeragezwa rigamije kuyikira bari munsi ya 19%. Abasaga 60% by'abakobwa bandura virusi itera sida mbere y'imyaka 23. Ngayo nguko nawe nimba ushaka igerageza wajyayo ukareba nimba ufite agakoko gatera sida, ariko twirinda hari ibyo bita kuba, kwifata ubudahemuka n'agakingirizo. Ubonye kwifata byanze wakoresha agakingirizo. Ibiganiro byacu rero nakagaruka, reka twitege ubwo bushakashatsi. Hari igihe buzagera no mu Rwanda, wenda bakagira aho bafatamo, tukazumva hari n'umunyarwanda wakize agakoko gatera sida burundu. Ibiganiro byacu nakagaruka. Ngende Emmanuel Rakarama kuri Taratibu World. Iyi ni Taratibu Update. Ciao ciao.